Amafaranga, imitungo cyangwa se ibikorwa byinshi bitandukanye ni kimwe mu bishobora gutuma umuntu yamamara, akubaka igikundiro ndetse n'igitinyiro mu isi ya none. Mu gihe muri ino video tugiye kurebera hamwe abakire icumi ba mbere bakize cyane cyangwa se bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Ishakisha rigaragaza yuko abakire ba mbere icumi bashobora kuba batunze amafaranga ari hagati ya miliyoni 10 z'amadolari kugeza kuri miliyari 3 z'amadolari. Turaza guhera ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe tumara ko tujya ku mwanya wa mbere tuza kuhasanga umukire wa mbere kurusha abandi bose mu Rwanda. Nta kindi usabwa uretse gukora nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo uze kumenya neza abo bakire abo ari bo kuva ku mwanya wa 10 kugeza ku mwanya wa mbere. Nguhaye ikaze urisanga niba ari ubwa mbere wageze ukore subscribe ufungure n'inzogera. Ku mwanya wa 10 turasanga uwo tuzi ku izina rya Koloneli Dodo, amazina ye nyayo ni Twahirwa Dodo. Uyu akaba ari umukire cyane washoye amafaranga mu bijyanye no gutwara ibintu ndetse n'abantu. Akaba afite imigabane muri kampani zitandukanye twavuga nka Ritco, Jari Investment ndetse na RFTC. Ibi byose bikaba bimwinjiza amafaranga menshi cyane. Ikindi kidasanzwe wamenya kuri Koloneli Dodo cyangwa se Twahirwa Dodo ni uko ari umwe mu barwanya urugamba rwo kubohora u Rwanda mu mwaka w'1994. Ibi bikaba bimugira igihangange. Akaba afite amafaranga menshi cyane ndetse n'imitungo birirwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, akaba nta mpamvu gushidikanya ko uyu Twahirwa Dodo yagakwiye kugaragara ku mwanya wa 10 w'abakire ba mbere kurusha abandi mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa 9 turasanga uwitwa Sina Gerard. Ucyumva iri zina abenshi bumva Enterprise Urwibutso. Uyu akaba ari umukire cyane wavukiye mu karere ka Rulindo mu mwaka w'1960. Akaba yaratangiye ibikorwa byinshi bitandukanye byo gushaka amafaranga ku myaka ye 14 gusa. Nawe yatangiye gushakisha amafaranga. Byaramuhiriye cyane aho avuga ko yatangiye acuruza ibidiya ku modoka zatwaraga abagenzi bava mu Rulindo bajya Kigali ndetse n'abavaga i Kigali bajya mu karere ka Rulindo. Nyuma yaho yagiye yagura ibikorwa byinshi bitandukanye aho yaje kubaka ibigo by'amashuri ndetse akaba azwiho gucuruza ibiribwa ndetse n'ibinyobwa. Akaba anafite Enterprise Urwibutso itanga ibicuruzwa bitandukanye birimo akabanga. Kugeza ubu Sina Gerard afite imitungo ndetse n'amafaranga ibarirwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Sina Gerard agaragara ku mwanya wa 9 w'abakire ba mbere mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa 8 turasanga uwitwa Mugisha Joseph. Uyu nawe akaba afite amafaranga menshi cyane ndetse n'ibikorwa byinshi bitandukanye. Uyu akaba ari umwubatsi ukomeye cyane, akaba ahagarariye Fair Construction, yubatse ibikorwa byinshi bitandukanye mu Rwanda birimo ibiro bikuru bya Rwanda Revenue Authority ndetse n'ibya Rwanda Broadcasting Agency RBA biherereye mu mujyi wa Kigali. Uyu Mugisha Joseph akaba akomeje gushora amafaranga muri kampani zubaka imihanda. Kugeza ubu afite imitungo ndetse n'amafaranga ibarirwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 75 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, akaba nta mpamvu gushidikanya ko uyu Mugisha Joseph yagakwiye kugaragara ku mwanya wa 8 w'abakire cyane kurusha abandi mu Rwanda, wahagaze amafaranga agera kuri miliyoni 75 z'amadolari y'Amerika. Dukomeje ku mwanya wa 7 turahasanga Rusirare Jacques ukomoka mu karere ka Rwamagana. Uyu akaba umwe mu bashinze inzu zikomeye cyane z'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali. Uyu kandi akaba ariwe nyir'uruganda rwa Amekikara rukora amarangi mu Rwanda. Urumva ko uyu Rusirare Jacques ari umukire cyane bitewe n'ibikorwa byinshi bitandukanye. Uyu kandi akaba afite imitungo ndetse n'amafaranga bibarirwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 80 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, akaba nta mpamvu gushidikanya ko uyu Rusirare Jacques yagakwiye kugaragara kuri umwanya wa 7 mu bakire bakomeye cyane mu Rwanda kurusha abandi. Dukomeje ku mwanya wa 6 turasanga nyakwigendera Makuza Bernard. Uyu nubwo yapfuye gusa yasize amafaranga menshi cyane aho asigaye acungwa n'umuryango we. Icyumva uyu Makuza Bernard abenshi bumva Makuza Peace Plaza. Iyi akaba ari inzu y'icyitegererezo mu mujyi wa Kigali. Nawe ushobora kuba uyizi niba warakunze kuhatembera cyangwa se ukaba warawuyumvise niba utarigeze unahagera bitewe n'agace utuyemo cyangwa se uherereyemo. Uretse kuba Makuza Bernard yarubatse iyi nzu ya Makuza Peace Plaza, yasize n'uruganda rwa matora rwitwa Rwanda Foam rukora matora zikomeye cyane, nawe ushobora kuba uruzi. Imitungo ye yose yasize ibarirwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 92 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko uyu Makuza Bernard yasize amafaranga menshi cyane asigiye umuryango we. Bikaba byatumye umuryango wa Makuza Bernard ugaragara ku mwanya wa 6 w'abakire cyane mu Rwanda kurusha abandi. Tudatinze tugiye kujya muri top 5. Gusa mbere ko tuhagera nagira ngo nkwibutse making sure ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera kugira utazicikwa na video nziza z'ubutaha. Wibuke kutubwira muri comment yuko wabonye ino video ndetse tubwire n'umukire wagutunguye cyane
wagaragaye muri uru rutonde rwa top 10 rw'abakire ba mbere mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa gatanu turasanga uwitwa Gatera Egide. Uyu nawe akaba ari umukire cyane, akaba rwiyemezamirimo, akaba umushoramari mu mabanki ndetse no muri kampani zitanga inguzanyo. Ibi byose ni bimwe mu byinjiza amafaranga Gatera Egide, amafaranga menshi cyane. Uyu kandi akaba afite imigabane myinshi cyane muri SP itanga gaze ndetse n'amazi mu Rwanda. Uyu kandi akaba afite imigabane muri I&M Bank. Ibi byose bikaba bituma Gatera Egide yinjiza amafaranga menshi cyane. Si ibi gusa kuko Gatera Egide anashora amafaranga menshi cyane mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Bikaba byatumye aza kugaragara ku mwanya wa gatanu, aho afite imitungo ihagaze ku gaciro kagera kuri miliyoni 120 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, akaba byatumye uyu Gatera Egide agaragara ku mwanya wa gatanu w'abakire ba mbere mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa kane turasanga uwitwa Hatari Sekoko. Uyu niwe mukire wa mbere wubatse inzu y'icyitegererezo mu mujyi wa Kigali, KST, Kigali City Tower, kandi akaba yari umwe mu bajyanama bakuru b'umuryango wa RDF Inkotanyi mu gihe cyo kubohora u Rwanda mu 1994. Bivuze ko yashoye amafaranga menshi cyane mu bikorwa byo kubaka igihugu. Hatari Sekoko yubatse amahoteli menshi agera kuri 16 mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihe afite andi mahoteli agera kuri 2 hanze ya Afurika. Urumva ko yuko ari umukire cyane, akaba afite amafaranga menshi cyane ndetse n'imitungo ibarwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 140 z'amadolari y'Amerika. Bikaba byatumye Hatari Sekoko agaragara kuri umwanya wa kane w'abakire ba mbere mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga Rujugiro Gilbert Ayabatwa. Yitabye Imana 2024. Gusa yasize amafaranga menshi cyane ndetse n'imitungo abisigira umuryango we. Rujugiro Gilbert Ayabatwa yari azwi cyane ku ruganda rw'itabi rwitwa Pan African Tobacco Group PTG, rwari ruhagaze agaciro kagera kuri miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko uruganda rwonyine rushobora kuba rwaramugiraga umukire wa mbere mu Rwanda, mu gihe imitungo yose yasize ndetse n'ibikorwa byose hamwe bibarwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, bikaba bituma umuryango wa Rujugiro Gilbert Ayabatwa uza kugaragara ku mwanya wa gatatu mu bakire ba mbere bakomeye cyane kurusha abandi mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turasanga His Excellence Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Uyu nawe akaba ari umukire cyane bitewe n'uko yashoye amafaranga menshi cyane muri kampani zitandukanye, muri zo twavuga nka Horizon ikora imihanda ndetse no mu nganda zitandukanye zitanga ibyo kunywa twavuga nk'Inyange. Kandi akaba yarashoye amafaranga menshi cyane muri kampani zicunga umutekano. Kugeza ubu akaba afite ibikorwa byinshi cyane ndetse n'imitungo ibarwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 520 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye His Excellence Paul Kagame aza kugaragara kuri umwanya wa kabiri w'abakire ba mbere mu Rwanda. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Ese ku mwanya wa mbere uratekereza ari uwuhe mukire wa mbere mu Rwanda? Tubwiye muri comment bitewe n'uko usanzwe ubazi, dore yuko watekerezaga cyangwa se wari wizeye ko hagaragara ku mwanya wa mbere ko ari we yahagaragaye. Dukomeje ku mwanya wa mbere turasanga uwitwa Rwayitare Miko Alex. Uyu akaba yaritabye Imana. Gusa nubwo yitabye Imana ntabwo bikwiye ko yari umukire cyane bitewe n'uko yasize imitungo myinshi akayisigira umuryango we. Uyu niwe munyafurika wa mbere wahamagaje telefoni inziramugozi. Urumva ko uyu Rwayitare Miko Alex ari umuntu wari ukomeye cyane muri Afurika bitewe n'uko yabashije kwesa agahigo ko gukoresha telefoni inziramugozi bwa mbere muri Afurika. Uyu nawe akaba afite hoteli nyinshi zitandukanye, twavuga nka hoteli Miriye Corine. Akaba afite na kampani zitandukanye, twavuga nk'iyitwa Telecel, kampani y'itumanaho ikomeye cyane ku mugabane wa Afurika. Uyu akaba afite amafaranga menshi cyane ndetse n'imitungo yasize ibarirwa ku gaciro kagera kuri miliyari 2 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko biliyoni 2 z'amadolari y'Amerika ni amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye umuryango wa Rwayitare Miko Alex ugaragara ku mwanya wa mbere w'abakire ba mbere mu Rwanda kurusha abandi. Wowe twanyuma ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko subscribe, like, share na comment kwiga gufungura inzogera ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha. Nimba ariyo wifuza tubwire muri comment.